Саламатсыздарбы достор, Кыргызстан валюта каналына кош келиңиздер. Финка банк доллар 83, евро 81, рубль 1 сом 31 тыйын. Акча алмаштыруучу жай доллар 83, евро 80, рубль 1 сом 31 тыйын. Дос Кредо банк доллар 82, евро 81, рубль 1 сом 32 тыйын. Банк Азии доллар 83, евро 81, рубль 1 сом 32 тыйын. Эко Исламик банкы доллар 81, рубль 1 сом 32 тыйын, евро 81. Баракат финанс акча алмаштыруучу жай доллар 83, рубль 1 сом 32 тыйын. Ислам финансылык борбору доллар 83, евро 81, рубль 1 сом 32 тыйын. Компаньон банкы доллар 81, евро 80, рубль 1 сом 32 тыйын. Евразийский сберегательный банк доллар 81, рубль 1 сом 28 тыйын, евро 80. Халык банк доллар 83, рубль 1 сом 32 тыйын, евро 81. Айыл банк доллар 82, евро 80, рубль 1 сом 32 тыйын. Каналды колдоп, видеого лайк басып, катталышты унутпаңыздар.